أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يلي قهدار تماشوان هجا د برنامج سيارة نبي نودة أمدي سابورنا أمو سيدة مال محمود سيدة وان بخير هاتنا هذه جرازيم سيدة رحمة الله بابا أم هاتبون بعسا رسول خدا عليه الصلاة والسلام معلوم دوان زور لخيه كو دچونا طائفه ده در باس کربو وان به کیسیه کو دیتبو ایجا پشتی وگرا رسول خدا علیه الصلاة والسلام کو هاتا دبن جوارتیا مطعم لاوی عدی رک در باسی باجار مکه بو جوی در سیدا ام دسته کا خو په بکن کرم کن در بیان کن کرم دار بن سیدا از بری تبی تماشاوانه خو سلام و حرمت دکم حرمتی خو پیشکش شوان دکم براستی د برنامه می سیران نبی ده گلک حدیثه و بویره ده جینا پیغمبری اسلام علیه السلام ده بکار هاتیه دم د برنامه خودم تینن زمان ایروجی و کرم کر جهات و مجادلاوی ما بحثا سالا نبوتیه ده همین کربو د برنامه خوی بوری ده سفراوی ببال طایفه و حدیثه و بویره ده هنگاما و سفره ده بکار هاتو بو معنی بو زمان ما گوتو بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سالا نبوتی ده همین ده جباجار مکه جبو تبلیغا اسلام چوبو طایفه خلق طایفه دعوتی دینی خدا کربو فقط خلق طایفه برسواوی به ازیت ولیدان دابون به کورا ویجناف باجار خدا خصبون پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتر وگری بو برای جنا ایمان بیانی بو ده هنگاما و سفر ده تشتیگل طایفه بدست نکره بو ده عالمک دیده اف دعوه خدا عز و جل خواست بلا بو بلا کر ده بن حمایه متعمه کره عدیده داخلی نوا باجاره طایفه بو حتی ده روژا لمالا متعمه کره عدیمه بو متعمه کره عدید و هنگامه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حماند بو پال پشتیاوی کرد بو فقط ما گوتو بود نابینا حمایه کرنا متعم و حمایه کرنا ابو طالب ده فرقك هبو حمایه کرنا ابو طالب لهمبر زور و نحقیه مشرکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده همی قرنا غاده ده همی مجاراده گبه همین پال پشتیاوی بکه یان متعمه کره عادی جی هو جبو بکار آنینا عبادت آبو یعنی تبلیغ رسالت دستور ندابو متعمه کره عادی حتی سروکی قریشیاوی لومان دبون چاقا حمایاوی هین کربون متعم گوتو بوان حمایامش بو عبادت آئی نجبو تبلیغ و پیزانینا دعوی اسلامی راستی جی پشتی وفاتا ابو طالب پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه لمکه چه جزیره عربستان ده روشنی گلک زور و زحمت دسروی ده درباست بو سفرات طایفه دیگر تمامی دنگی و دالیا در یه مرحله نو قرآنی بو قبیله قریشیا و خلق طایفه هر چقاس پشتا خدا بون و دعوا قدر بلند جی خدا عز و جل جی نتشت قاصدی بیل خب حیره درین نو ویجر وکرانا بلکی جبوك درين ونو جيرفك خدا عز وجل او مرحلة طائفة داخوازه پیغمبری جبو و سفر بلکی بکارنانی اف سالن گو دریه مرحله سسیا جدعوا اسلام وکری حدیثه و بویرنی بقیمت جب قرآنیه اجسالا نبوتی دها رسول خدا صلی الله علیه و سلم بالا خدا بو سر قبیله عربا یعنی دخست اف دعوا اسلامی دناوا قبیله عربای جدا ده بلا به قبیله فرقلی ده برا به جهه عربستانی جدا قالك عشير قبيلة دهات مكة شخوش برد بيشوكا توحيد بو دناف قلي عرب دجي قدر وقيمتك مكة هبو إنسان هناك قبيلة وعشيرة عربة بالنيتات تجارة دهات في باجاري دمكي مشواركي لهندر باجر دمان دم صالح جدي ديسا عشير وقبيلة عربة
بنێتا بکارانîna ferza hecê dîst zihatin hundir bajarên Mekê li Mînayê hevdû didîtin şuha panayîrê Mekê hebû bi navê Uqas Mecenne û Zulmecaz tevê qebîla li van panayîra kom ticaret merkeziye wan ticaret merkeziye wan belê tevê qebîla di van panayîra di kom dibû û di mûsima hecê de duwarê edebî de duwarê elmî de duwarê aborî de têkiliyê însana bêtir bi hevirçê dibû di vê mûsimê de Pêxember aleyhissalatu vesselam jî di vê mûsima hecê de piştî giştayîfê destvala vegeriyayê nexasim xwestiyê di van panayîra de ya jî li Mînayê nava wan konekê heciya de doza İslamê ji qebîle Ereba re bêje. Sala nubwetê daha de sêda qebîle Erebayî bi nêta hec û umrê ya jî bi nêta ticaretê ji cihê Erebistanê cuda got hatibûn Mekê Resulê xwe da bi mezinê van qebîla re hevdîtin kiriye. Ji xwe înşallah di hundir sohbeta xwe de em ê naveroka van hevdîtina yanî îşerika wan jî em ê bînin ziman wan hevdîtin kiriye ewil xwe dayî nas kirin pişt re pirsa wan kiriye hûn ji kînê ji tevanê ji kîjan qebîlê rewşa we siyasî rewşa we jografî rewşa we eskerî çi yê çi qas şervanê we eskerê we hene di vî warî de Pêxember aleyhisselam ji wan pirsîne Pêxember aleyhisselam ewil teklîfa îman anînê li van qebîle Ereba kiriye çaxa xwe nespartine îman anînê Pêxember aleyhissalatu vesselam vê carê doza gwî hîmaye bikin palpiştiya wî bikin ya jî wî di welatê xwe dibihewînin li van qebîlê Ereba kiriye ev teleba xwe rasta ji wan li anî ziman di van sala de dibê ji rojhilata Cezîra Erebistan heta Rojava ji başûr heta Bakur çi xas eşîr û qebîlê di hundir Cezîra Erebistanê de hebûn tev hatine Mekehê Pêxember aleyhissalatu vesselam bi teva re hevdîtin kiriye serokekî ev dawa qedirbilind jêr negotî û nebirî bernegî hema nemayî. Bi rastî jî Pêxember aleyhissalatu vesselam ji qebîlê Ereba re digot Qureyşiya pêşiya vê dawê girt. Yani îdî ev dawa pişta xwe danê Qureyşa. Werin hûn îmanê bînin ya jî me hîmaye bikin bera ev dawa qedirbilindî Qureyşiya paşiya xwe dayê hûn jê îstîfadê bikin alîkariya min bikin Pêxember aleyhissalatu vesselam di hengama vê hevdîtinê de hinek serok û mezinê qebîlê Ereba bi hurmet û bi hilm pêr muamele kirine û hineka jî bi çewtîtî pêr muamele kirine peyv û gotinê nelrê kirine înşallah ji xwe gem têk hevin naveroka vê hevdîtinê em ê vana berfirehtir bînin ziman seyda. Yani Seyda Maru ve hakikate ve hayata Resulê Xweda aleyhissalatu vesselam Maru fehm dike ku pêşiyê ê ku dijmintiya pêxember kirine ê ku teadil pêxember kirine em bala xwedinekê ji apê wî ji Ebu Leheb dest pê kiriye heta ê ku dora wî yani di vê mücadela Resulê Xweda aleyhissalatu vesselam de di teblîğa wî di van vê sala hayî teng de em bala xwedinê Resulê Xweda lingê xwe avêt ve ku derê di pay wî de apê wî wekîna Ebu Leheb wekîna pîreka wî Cemîle em dinêrin Resulê Xweda gotiye bibên la ilahe illallah winê xelas bibin ew pîreka apê wî û Ebu Leheb bi xwe li pay Resulê Xweda dimeşiyan ciyek Resulê Xweda bir şêkê digot baweriyê pê neynin ev ya haşa digotin derewciye digotin sêhirbaz e wiha heqaret pêxemberê Xweda dema vê hevdîtinê jî yanî ev salan nubwetê dihemîn çaxa Pêxember aleyhissalatu vesselam li Mînayê li nava konekê heciya digere ji xwe bi gelek qebîlar hevdîtin kirî ji nava van qebîla ê namdar ê xwe eşîr û merov û hêz û quweta wan heye 16 qebîle ne dîrokvanê me jî ev 16 qebîle qeyd kirine dibê ji bilvana jî bi qebîlê biçûk re Pêxember aleyhissalatu vesselam hevdîtin kiriye dibê Ebu Leheb jî dibê kon bi kon li dû Pêxember aleyhisselam digeriya dibê konê Pêxember aleyhisselam ji bin derdiket hema di pêr re Ebu Leheb daxilê bîn wî konî dibû û serokê wî konî serokê wî qewmê re
دوگو اف مروفه نها هات جمع برازیه منه دبی گوه خانه دینه هشی خوام دا کری برای انسان کی قنج بو برای باقل بو قنج بو جیر بو زانا بو نها هشی خوام دا کری و دبی جنا کارجی دی سادگو سحرباز کاهن اون لی گهدار بکن يعني جرانيا مزن آبویلیت کرد حقارت و کهانت آلوت شکی دبی دگو نبی گوه خانه دینه دینه شاید ناوروکان دی انشالله میبینن زمان قالك سروكي بان قبيلاجي قلتي راس يعني دما بحسا فتح ايران كر ما فهم كر عقلي جلق بوي يعني نه تمام كيمانيك مجي تيدي حتى وكينا عمري طفيل لاوي عمري دوسي دبي از هاتم كو از داخل مكه بو دبي بريكو الاشتريا رسول خدا هاتا كرني و در حق وي ده اقرباي وي بحق سزيد اشتغلينا دبي مگو از هر مجا محمد از پموت خم گوي خو دبي ز گوي خو بگرمه برا دنگي محمد نيمه اما دبي وقتا کو چوجم رسول خدا عليه الصلاه والسلام دبي گو از انسان کی شاعرم زانام چوا يعني فراستا مني کو از باشي و خرابيه شفقتينم تنيه و دبي کو گوداريا رسول خدا عليه الصلاه والسلام دکه معلومه ويه کو ایمان و باوريه برسول خدا تینه وحتى معجزة كي خد تعالى ديكي جبو هداية قومي وي يعني هبقاس أقربائي وي دجمنتيا مسن أقربائي وي بيشيا وي دانا كلمة سيدة سيدة وان صلاة تشتي پر بالاما دكشيني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دما چوي جم عشير و قبيلة عربا چوي جم سروكيوان دعوا خدا جوان نگوتي حضرت أبو بكر خدا رحم و رازي بنا خدا السربه بخور هلگرتی هلانی و بریه چما چونکی حضرت ابو بکر هم انسان کی جزیره عربستان دهات ناس کرن هم انسان کی دولمند جزیره عربستان بو هری دولمند بو تجار بو هم جی حضرت ابو بکر عشیر و قبیله جزیره عربستان شجره وان قنج زانی بو قنج وان ناس کر مثلا دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام برياق داخلي بن كونك كيبه به حضرت ابو بكر رحم رازي بنا خدال سربه دبيت حقي وي قبيله دي د حقي وي كونك دي پیغمبر عليه الصلاه والسلام خبردار ذكر يا رسول الله افلان كسن حق قوتوان يعني ابو بكر الصديق يعني رسول خدا وان بهبدا ناس كرني دغو يعني سجراوي جوار مشاورتيا پیغمبر عليه السلام ذكر چونكي ناف اصحاب پیغمبر عليه السلام دي هري پر ایلو ازبته عربا شجره وانزانی بو حضرت ابو بکر بو شخوا دواره شجرات شهرزا بو حضرت ابو بکر uzman بو راستی جی جبروی که جی پیغمبر علیه صلوات و سلام کی دسته خواهی کی جان کاری دی کی جان مجاره دی روشا کیان اصحابی لپیش بو وی اصحابی خوب خاره هل دگرت و دشو و کار دکر دوان سالات جی پیغمبر علیه صلوات و سلام حضرت ابو بکر نخاسم تفد چونه بم کن که عرب واشخوا گلی عرب توا حضرت ابو بکر ناس کر شلاده ده سبب ابو بکر مثلا بلکی گلک سروک و اشراف عرب چاغایی کی وک ابو بکر لپی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکلکای بدیدانا باوریان بیترونش بگوتا و دولمند هری دولمند جزیره عربستان هری خورد لکلکاوی و انسان کی تجار و باقله demek ev dava gibi İslamiyani rastı yani evinek bavariyek da mukabil hoji jvehelede Peygamber aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir bxorlani dehangama ve hevditneydi. Bele seydane Resulü Xuda aleyhissalatu vesselam jiberku Ebu Bekir Siddiq وان دولت عربات زانبو رسول خدا علیه السلام ابا بکر صدیق توامید دا کلک اخو او پیشکشیا وان قبیله عرباج رسول خدا رات که سیدا ام آرکی بدنه که کرم کن سیدا گری تماشاوان هجا پشتی نابر کی کن ام دیسا بور بنا بله سیدا مباسا سال ده نبوت ذکره بله کو رسول خدا علیه الصلاة والسلام نفسا خل سر قبیله عربا ظاهر کرده و دعوة حقیه دعوة اسلامی سروان ظاهر کرده بله معلومه و
شازده حبي قبيلة عربستان ده مشهور هون رسول خدا عليه الصلاة والسلام بوان را دعوة إسلام برا خانية وان برا منزلة وان منازل وان جي قبيلة بنو شيبة سيدا أمي دستي بكنا بله كرم سیدا كن خدا جوارازی به کرم دار به سیدا جوان 16 قبیله و کو کرم کر امی آیه کمین قبیله بنو شیبان بن ساله به هفدیتنا بوان را امی بین زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو جارا سالان نبوته دهمین ده به وی قبیله را هفدیتن کریه او و حضرت ابو بکر لمینای کن که وی قبیله لمینای وگرتی بوش خواه تبي حجاجيك بنيتا حجي هاتبون مكي كون كيوان لميناي وگرتيبون پیغمبر عليه الصلاة والسلام چاغا دچجم و قبيله سروكي و قبيله سه کس بون هر سه کس جي يك جد به ناوي مفروق بن عمرو ادي جهاني بن قبيس ادي جي نعمان بن شريك دبي دعوتا ديني خدا جوان دبي وان دعوتي ایمان edike jinavan dibe mefruq insanekî pirguhdariyawî dihat kirin jîr bû zana bû dibe bedew bû insanekî pêşiya xwe didît di dema cehaletê jî muhbantiyek vî mefruq û Hezretê Ebûbekir bi hev rahebûn heta dibe Hezretê Ebûbekir çûl keleka wî rûnişt û dibe pirsa halî wî kir piştre dibe jergwayî mefruq اما هناك برس سابقا دبيجو كرم كبيبيجي دبيجو اي مفروق قوتاوي لشكري شواي يعني شهلا عسكر دي قوتاوي شي چخوا سواريه وهنه چخوا چك وسلاحي وهنه قوتاوي لشكري شي دبي مفروق دبي يا ابو بكر 1000 لشكري مهنه ودبي ام تجاري دما گرمبونا حربي دج ميدان بازنادن يعني قام دركبن مقابل قومك يا مو شربك يا حتى او ما محبوبك يا امو محبوبك نمج ميدان حربي بازنادن دبي حضرت ابو بكر ديس جد برسه دبي اي مفروق انساني دخلي وببي يعني ورو خباب دخلي و معاملاوي محافظات كن دبي در حقيقه مفروق دبيجي يكي جو ديكا دخلي ما خباب باش ما دخلي ما ببي دبي حوجبك امكارن تمامي قوتا خو جبوي سفربر بكن فدا بكن يعني اموي كسي قد ام تسمي دجمن ناكن ولو اصالتا عشيره وان اصالتا عشيره ابو شخا واري حمايه de sohbetê xwe borîd jîmanî bû ziman nava gelê Arab de gelekî li ser linga bû gelê Arab pir miqateyî lê dikir Hezretê Ebûbekir dîs jê dipirsê dibêt herbê de hûn û dijmin çaxa tên muqabil hev hûn çawa muamelê dikin mefrûq dibe çaxa û dijmin tên muqabil hev em pir diqiherin heta dibe ji me heta ji me tê em cumlê xwe şer dikin yani bi tevê hêz û quweta xwe ام شرای دجمن دکن دبی ما حسب حربی دسر اولاده خورد گرن الجمع حسب که حربی دسر اولاده کی مرایی و دبی چک و سلاحی حربی جی دسر دوی شیر رام دگرن یعنی ام جدوی چک و جدوی خو ام دوی خو دبهرن فقط چک و سلاحی حربی ام نابهرن جانا دبی ام سردستی دجمنتین جانا دجمنه ما سردستی متی دبي بيشترى مفروق ودزيفر سر حضرت أبو بكر دبي أبو بكر هيتون تقريشي بري وناسكر أبو بكر فقط عشيرة ونزاني بو حضرت أبو بكر دبي بلي أس قريشي مي دبي أي أبو بكر مادام تقريشي الجرم بهسي نواود قاصدك رابوي بخمبرك رابوي دبي أس قاصده خدامه جبا خدا جمروحي تي خبري آسيمانات راسه دبي حضرت ابو بكر بدستخه پیغمبر علیه السلام اشاره دکه دبي مروت بحث که مروف و مانی بر جمته دبي بشره دبي حضرت مفروق دزیور سر پیغمبر علیه السلام سلاوی لید که پرسا حالیوی دکه بشره دبي مفروق شر دبي جي دبي يا محمد چما
قوميتا بحثاتك نيارتياتك الجورج درفي ما بهيستي تو قومي خا ونقلك نيارتيا هفدكن چدنا بناودي دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي هنكي نافروكا چما قومي وي نيارتيا وي دكي جمفروق دبيشي و دوام دکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی از قصد کی طرف خدا دهات مشاندن خدا عز وجل به قصدی آماده کریه و جوچ قومی من نیارتیامد که الهم بردرکتنا خوی پوتا جرتین زمان پشتر نیارتیا قومی وی کریه تین زمان دبی دوی نافبره ده مفروق دبیجی ای برای قریش یا محمد و کن جمر بیش تو انسان دعوتی چید يعني من ارتيا قوميته فهم كرتو إنسان دعوتي شتكي دبي بيخمر عليه الصلاة والسلام دبي جاز إنسان دعوتي قوتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله دكم وبشتر از وان دعوتي باشي بكار بيننو خوش خرابية محافظة بكن از دعوتهم ببال بنا دكم دبي باشخت وان دعوتي شدكي دبي بيخمر عليه الصلاة والسلام جمفروق ره سورة مائده آیتا 151 حتی 153 دخینه اون حزکن سیدا معنا وان آیت از بین زمان بزمانه کردی عربیا و نحوجی ام بخینه بناوه خدای الرحمن و رحیم ببیجه ورن تشتی قربه و حرام کری از جوار ببیجم پیغمبر علیه السلام وان آیت اج مفروق رو دخینه جرا تو شریکا چه نکن قنجی بده و باوی خو بکن جترسا خزانی و فقیری زاروکه خو نکوژن یگو رزقی و رزقیوان ددن امن بدزی و هشکره تکلی گناه نبن او جانه گو خدا کشتناوی حرام کریه بن حقی نکوژن خدا وان تشتا جبو گوهم بفکرن جوار بیان دکه مالی یتاما نخون و حتی نگهجن چاغار رشید بونه مالی وان بلا نکن وزناندن و پیواندن راست بکن ام انجاق بقاسی انسان هلگره بار لیدکن دشتغالیا خود ولو اقارب وبنجی د پیوا خود عادل بن احدا خدا بکار بینن خدا جبو گوهون شیرتا بگرن وان تشتاجوارا دبیجی بدن سروی ریاوی رکی راست ندن سر ریه گوه جریا خدا بدور دخه بلکی هم بترسن و خبو پارزن خدا بوی رنگی شیرت آلوا دکه راستی دوان آیتا دی وقتی دیتن هم توحید هیه هم معاملات هیه هم اخلاق هیه هم جی من امر نهي هندوان آيات يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعواه بكلمة كرد بوان آيات معنى كرد مفروق ره بيان دكه وان تشياجي سيدا وان ده موجود بنه موجود كشتنا زارو كما خوارنا يماليه تاما خوش برق موجود بو پیغمبر عليه السلام قرآنات پیروز وان رسول خداش قرآن جواره قوته اوجد واده موجود من اجال زورا وانجي بله مفروق سيدا قهداريا وان آيات دادكيش پیغمبر عليه السلام ره دبي وكيدت تو انسانا دعوتي چتك تمام ما فهم كر وكيدت يعني دوزات از هن كيدت خوازن فهم كر دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام حتى دبي مفروق دبي جت وكيد دعوتي چتك و دبي اس بخدا سون دخم قواف قوتنيته نشتغل يه انسانه كينه بله تدي سروكي عرب و سروكي قبيلة عرب قالك شاعر هلبست وزان ديتبون كاهن ديتبون فهم دكرن سرباز ديتبون فهم دكرن افقوتن نئيكي جواناي افقوتن انسان زاناي وان شاعر وان فهم دكرن كو حقيقتي وانا نا انسان دبي هجر اشتغاليته اي انسان كي وانا مجهف درخصتا يعني بلجي برانجيتا مديتبون دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام راد جوان ره جي سورة النحل آياتا نودي دخينه تدي خدا عز وجل دبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هر جمعة هر رجعينا آياتا قو بشتي خطبة جمعية خندن جوان رفي آياتي دخينه قد مانا في آياتي دي خدا عز وجل دبي جي بيقومان خدا أمر عدالت کرنا قنجیه لنرینا مروفا دکی بشرمیتیه نچیتیه
û hed derketinê menha dike. Ji bo ku hûn baş fehm bikin ah xweda wiha şîret alwa dike. Subhanallah ev ayet sêda ayetek bi rastî jî gelek xerîb e. بليغة سيدا معناوي كورة Belîğê عامة ez pir jî şîret dikim ki temaşavanê me û xendevan tefsîra vê ayetê bixwînin. Çünkü tefsîra wê bi rastî tiştên xerîb dibêje. Di sala nubûwetê çaremîn de dibe rojekê dîsa ji Cezîra Erebistanê ji devere ku mirovekî bi navê Eksem bin Usafî zarokî wî tên Mekkehê û dibe tewafuqan bi Pêxember aleyhisselam re hevdîtinê dikin. Dibe diçin cem Pêxember aleyhisselam dibe ya Muhammed tu insana davetî çi dike çima xewmê te bûyî neyarê te Pêxember aleyhisselam radibe ji wan re vê ayetê dixwîne. Vê ayetê dixwîne piştre ev zar û vedgerin welatê xwe bavê wan Eksem bin Usafî dibe ji wan dipirsî dibe we ew însanê ji nava Qureyşiya derketî doza pêxembertiyê dike we pêr hevdîtin kir zarokî dibên belê dibe çi ji we got dibe ew jî vê ayetê dixwîn dibe wala ji me re ev tişt got dibe gelek tiştê dî jî gotin dibe gola rabin herin bigihêjin vî zilamî heger ev ne dîn bê axlaqekê xweş e heger ev tiştê ev zilam teblîğ dike ne dînek bijî axlaqekê xweş e herin bigihêjêne û jêbşûn dinemîne yanî bi rastî jî divir de heger mere li hêlawî dînî mere li hêlekê bihêle axlaqekê xweş yani Qur'an axlaqê insana xweşiyê dike dibe Pêxember aleyhisselam jî ji mefrûq re vê ayetê dixwîne tabî mefrûq dibe lê guhdar dik û jêr dibe ya Muhammed bêguman tu insana dawetî axlaqê qenc dike û tu başiyê bela dike tu însanekî baş e êgê te di derûyînên jî dibe muheqqaq bêbextiyê te dikin yani ew mervetê bûnin neyarê te bêbextiyê te dikin dibe ey birayê Qureyşî ev zilamê tu dibînî mezinê me yî mezinê xwe rê dide dibe viya mezinê me yî di dîn de jî dibe zanayê me yî herî zanayê me yî te divê em ê mersala te jêr bibêjin mezinê wan jî hanî yî hanî çi bê jî peyv awî destîwî de yî qebûlkirin û neqebûlkirin êşxwe hanî jî li sohbeta wan e ew jî guhdar dikin dibe giçaxa mefrûq berê Pêxember aleyhisselam dide hanî zîvir ser Pêxember aleyhisselatu vesselam û dibe ey birayê Qureyşî wallahî min jî guhdariya te kir tu dawa xwe de rast e feqet heta got em baş nefikirin em nikarin terka dînê xwe bikin çunkî dînê me ji salê sala de em û zarokê me û bavanê xwe me ser dîtî lazim em hinkî bifikirin piştre em qarara xwe bidin em têkevin dînê te ya jî nekevnê ji xwe hê weziyeta te jî rewşa te baş nayê zanî yanî tê serdest bibe tê mexlûb bibe wê gelê ereb ji te qebûl bikin nekê kesek nizane yani tişkî di tarîtiyê de yî rewşa te em nikarin vê tarîtiyê sînga xwe ji vê tarîtiyê re vekin wê tiştek bû te sêde belê sêde yani vê heqîqeta hanê marû dibîne gelek şair û belîğê ereba malûm لغتê belagat û fesahetê di nav ereba de meşhûr bûye em bala xwedinekî en belîğ û şairê ereba fesahetçî ereba wexta ku hatine cem Resûlê Xweda aleyhisselatu vesselam wexta ku Resûlê Xweda aleyhisselatu vesselam Qur'an li cem wa xwendiye digel ku dijminê Muhammed bûne jî aleyhisselatu vesselam li qarşî Qur'anê acizbûna xwe qebûl kirine mesela ve kerem kire وكينا حضرت أنيس بري أبازري غفاري دوزده جارا أرض عربستان ده يارشما شعار عربا چيد به تماما جي مغلوب دو يعني وري شعاره كي بليغ بيه كنتي جم رسول خدا عليه الصلاة والسلام كو رسول خدا عليه الصلاة والسلام قرآن دخوينه دبي والله دبي من قالك لشاعره قداري كر من قالك لكاهنا قداري كر سحربازا قداري كر اف حقیقتا کو رسول خدا دبیجه اف کلام کو رسول خدا علیه الصلاه والسلام دبیجه دبی نممکنه کو کلام کی انسان بینه میدان انسان ببیجه بله ایجا وان سروک وان قبیله عرب اجی ام بالا خودنه کی ایک دسته خدانی له سر وجدان خو بله اگر د وی زمانی د ایمان و باوری رسول خدا نانی بجی سیدا ام بالا خودنه کی کو زمان کتیه ورته ایجاب کرنه قوم خو به گریانه مسلمان بونه ایجاب جی کرنه
وقتا وجدان خو دسته خو دابن سری هاتنا مسلمان بونه و وجدان کنترل نکردن جیان بالا خودن که هنه گیر سر هلاکی چونه سیدا سیدا اف 16 قبیله شو انشالله ناوروکا هفدیت نوا نمی بینن زمان برنامه خوده بله سیدا پشتی زمان حربات تبوکی بله پشتی حربات تبوکی جبو گورن بیعت به پیغمبر علیه السلام رو بکن به هفر پیش بازی کردن ایجاب هبره کتنه یارشه یعنی وانه کوره دجمنتیا محمد کرن علیه السلام داویه به هبره کتنه یارشه کورنا مسلمان فقط پوشمان بونه هنگ جان گلک جیک و وگران قومی خو پوشمان جیونه گوتن خوزی دوان روزک تم دعوت دکر ما في دعوت بله محبکی درنگی خصیه الحمدلله بله سیدا خودش و راضی به گلی گودار و تماشاوان هجا امهاتنا داویه برنامه خو دسیرا نبیده حتی برنامه کی دنا بمینن خیر و خوشیه ده سلام و امینتیا خدا لسرمو تماما به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته